Dini Obisaron Sabjunola Sini Block Committee eba o Mohanpur Assembly je observer rok Koraknam observer Borok Pini Phayorok meeting khepeka Sini observer Mungkai Borom Ganang Dabuddha Deporma TWF ni working president Sini Borom Ganang je Almalamin Demasar Central Committee ni working president Sini Baijinarani Deporma Sini block committee ni block president ki Pramothani YTF ni TWF ni Sini Baisaurika Joto village ni chairman selected chairman member block committee ni Pramothani executive body member rok Haimanja Pheke o meeting o Singoro Sini observer on Khukpi je polling station wise committee khalainani je buskang salo boro kaisa date biglanko date dimisingma khalainai bahai ke rules ngai bahai ke polling station khana nang gok sububi boro sini observer cycle langbeke o mutabik no sini o jagani sini o amchai ni ba Mohanpur assembly ni warriors of ready khai o koekdin bisingo je somoy sima khai langmani bisingo sing bongla polling station wise committee ri nai tai coordinator list rogo borong ready khai singnak langnai operation finance halo polling station wise committee pai bekai sing observer ong thai kaisa koto lung tum panda khaini yawa amchai hambai belain hambai sing dine bubagrabai dagijak sing khoraktam as a observer Mohanpur assembly ni ani logito base alma tai bai bidarani tai oro Haimanja sini honorable MDC Borom Runal Deporma tai sini TWF ni Mohanpur block president Sagorika Deepak block president tai working president tai botongo sini di Pramothani warriors rok sing dini oro sini fainai buskango baige singput committee khanai tai sini 2 nong Mohanpur constituency o sing 2023 hayakaba sini buskango village committee jekun election untung singo jagao sing keplaing ni bagai sing dini oro board committee khanai buskango sini teu kormosuchi tongo abo sing buskango norno press media bisingtui singnorno janumbai tamni bagai ang tini kaisa message namu sungo tini phai oro belaikena tongthoka saiman kha oro belaikena warriors rok hatai do khana hamjaknai tai borong thane onek kisu experience man thang mon bagai buskango salo oroni माननीय शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ वो फेलंगनाय तिनी नाम डिक्लेयर थांनाय त्रिपुरा राज्य सबसे सिगां पास खाके फेलंग खाके रतनलाल नाथ बने बुंनो पुलिस सागलाय जानाय वो 2023 त्रिपुरा मथाव जदि फाइट खाके आलादा भाबे वो निश्चित वो फेलंगनाय त्रिपुरा मथा केवल एलायंस गया त्रिपुरा मथा सिंह जागाव रतनलाल नाथ न सिंह जागाव अनेक बुत बेबदानि सिंह फेल खाइ मानो नाय सिंह फेल खाइनाय सबसे सिगां रतनलाल नाथ पास को फेल खाइनाय बो ताई सिनियरनि ए warriors rok sini takutai bukuk sang buskango sing tebe kotor singoro program phainai singo jago jana sabha hero phainai boni bagai sing dinoro ni takutai bukuk sang sukti malai oro kok salaka blai khana hambai